yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usitetele kuzophaka. Angixolisa kambukeli lapho ngasekhaya ngingakakubingeleli nje angithi ngiyaxolisa kakhulu sithi isikhathi umuntu enyamalele ngenxa yezimo zempilo-ke kukhona la kade ngisabambeke khona kodwa ngoba impilo isibuyile yaphelela asishoni kanye kanye-ke sithi namhlanje sithatha uhambo sibheke ePortshepstone la siyazi ukuthi konakelephi emndenini esiyowulungisa futhi singenza njani ukuze sikwazi ukuya phambili. Okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Ngokandlovu Sibongo ngisuka eThekwini njengoba ngilana ngihamba nanayo insizwa nezinye insizwa zami ezilapha phezulu ezingiphekezelile noma ezingigadeleyo ngesimo-ke sokuthi asizange ukuzolwa noma asizanga ngesibi ngiyese ngiyicela ukuthi ngicela zisale lapha phezulu ukuze ningasabi noma ningathi bakubona zona ngoba zizinsizwa ezihamba zisifihlile usweni bese ngibone ngathi sizolwa. Kunodaba engize ngale ngifisa sihlale phansi sibonisane kulona ukuze sibone ukuthi siyaphulodwa ngabe sizwa lowo muntu la sisuke sibizwa khona kuphelele lapho but isizathu sokuthi size sifike sicela ukuthi kuhlalwe phansi kanje yingoba sisuke sifisa ukuthi azositshela khona asitshele khona ukhona wena nomunye othintekayo ekhona so that sizoyiza ukuthi iyiyo yini noma kukhona la iphambana khona. Okay, ikuphi mhlambe wena onolwazi lwakho ukuthi kwenzekeni ukusuka eqaleni ngizilo lwakho uzophinda chaza mase kukhona umama. Ukusuka eqaleni nje emva kokushona kwama wakhe ngoba naye ubekile ngesayidi lakhe ngeke ngize ngimkhulumele ngizofuna ukuthi aphinde ayibekele yena. Ubekile ngokwesayidi lakhe ukuthi kwakumele angene esikhaleni sikama wakhe emsebenzini washona uma wakhe kwakhona okwenzakalayo ngendlela okwenzeka ngayo kwagcina kungena omunye umuntu hayi yena. So sengifisa ukwazi ke wena esitorini sakho saziyo ngaphambi kokuba yena ayibekele noma le ngiyenshoyo ngiyi-highlight senenzela ukuthi ke nawe usibekele esithombeni ukuthi cha kwenzeke kanje ngaphambi kokuba sifike nakuye umama nakuye futhi naye aphinde ayibekele umama esekhona because bekumele iqale kuyena kahle kahle. Ngizokhuluma ngekho. Yeah. Okay, 21 December ne qalela uma wakhe wakhula. Okay. Emsebenzini behleli segula vele yabo labo bezembona. So 2022 January ukugula kwama wakhe wangasaphinde emsebenzini. Waqala wahamba udokotela. I think wahlala inyanga eziwu2 esibhedlela. Okay. Then January, February, March wabuya. Wazohlala ekhaya egula behlala la noma thina behlala phezulu ubhuti lo wethu behlala kwenye indlu naye lephezulu opposite nathi. Okay. Okay, so beku March April waye ukusebenza yabo angithi uyeke ukusebenza ngasasebenza isekhe income engenayo yabo. Yes. So ngabo June kanje kwafika abantu asebenza nabo yabo beza la kuma bathi ma kunganjani ukuthi sikhulumele ungene emsebenzini khona sizezokwazi ukuthi athole amaphilisi ngoba manje akekho umuntu osebenzayo nonke niphela ngegrant eyingane yethu basho kuma. Okay, ingabi nankinga leyo nto bahambe baye emsebenzini bayomkhulumela yabo ukuthi bacela uma angene emsebenzini. Okay. Ukuze usagula ngaleso sikhathi usagula uyaphila. Yes, uyaphila. Bacela uma angene emsebenzini ukuze kuzoba khona umuntu oyedwa one income akwazi ukuhanjiswa odokotela. Yes. Okay. Bese uma ayavuma ukuthi okay uzongena emsebenzini then ashintshe umqondo usaphila uma wakhe. Okay. Ashintshe umqondo uma athi cha ngoba mina ngeke ngikwazi ukumshiya nezingane isimo sakhe sibi kakhulu ngeke ngikwazi ukumshiya nezingane akuhambe ingane yami lencane usho mina. Yes. Akuhambe yona iye emsebenzini. Okay. Ithathe le ndawo yakhe kade emzanyelwe abasebenzi balapha. Akuyona isikhala sama wakhe isikhala asizanyelwe abasebenzi ngisho neunion ingangifakazela. Yes. Okay. Okay, mhla 7 July. Yes. Bafike ne feedback. Bangicele kodwa ukuthi angifike. Ngihambe ngempela ngifike ngempela ngenza i-interview. Ucheckwe istatements zami zaGrade 5 wenze yonke into bese kuthiwa okay ungangena emsebenzini kodwa uzobamba u3 months.
until u-anti wakho abe right. Mese right u-anti wakho uzobe soyaphuma kusekubona abaphathi ukuthi wena uyaqhubeka noma awuqhubeki. Yes. Okay, nge-8 ngiphinde emsebenzini. Mase ngifika emsebenzini ngifike kukhona i-HR Thomas Day 1. Athi u-anti wakho akasubmithanga incwadi zadokotela zale nyanga. Angani uzokhokhela vele futhi akaqoshwa ngemsebenzini akwenza ngangalutho. Akasubmithanga incwadi zadokotela ngenxa isizathu yini yabo. Ngibe sengiyasho mina ukuthi bengekho umuntu osebenzayo so incwadi zadokotela besingasenayo imali yokuhamba udokotela. Athi okay, u-anti wakho is dismissed ke emsebenzini. Okay. So bona masebuya ukuthi wenzekani. Wena ngena emsebenzini angichazela ukuthi ukhulunyelwa abasebenzi ne-union. I-union Sathawu. Okay. Ukhulunyelwe iyona nabasebenzi. Okay fine ngivune ngingene emsebenzini. U-anti usaphila ngihambe ngosuku lokuqala ngemsebenzini. Ngibuye futhi ngizoxoxa naye uma wakhe. Ngimxoxele yonke into enzekile emsebenzini. Ukhona uyaphila. Okay. Second day ngiphinde futhi ngihambe ngemsebenzini. Waze uma wakhe wayoshona ngisebenza mina. Okay. Ukusebenza kwakho ngicela ukuphazama ukuthi ngisuke ngifuna ukungakho. Ukusebenza kwakho uyasebenza uyalekelela nasesimweni sakhe sokungaphatheki kahle. Sasihleli naye, wehlala naye. Ukuthi kuhanjwe odokotela vele into bengaleyo phela ukuthi akube khona umuntu osebenzayo athole income uzohamba odokotela. Okay. Okay, kwaba washona uma wakhe. Washona uma wakhe ngebhadi ke washona. Kwangabikho inkinga futhi umuntu owenza ukuthi imizamo angcwatshwe imina ngoba uma wakhe bengenanga ngisho umuntu. Okay. Imina engama ngahamba ngoboleka imali. Angathi umuntu esebenza ngamnambuthi. Wenganawo nokuphazamisa. Sizokunikeza ithuba nawe ukuthi uma wake wenganawo ngisho umuntu. Okay. Mina mongahamba la eMkholombe ufike ukhona ubhede oward counselor la eMkholombe. Uyena engayakena ngayoboleka imali mhlazana uma wakhe eshona. Mawungafonela abantu ekhaya emuva ubuza ukuthi uma wakhe benayo yini umbuzo wenkathi eshona ungatshela ukuthi bekanganawo. Yimina owenza imizamo ukuthi akube khona umncwabo. Yes, ngihamba ngiboleka imali. Okay. Okay fine angabikho inkinga wangcwatshwa uma wakhe. Mengcwatshwa uma wakhe lona bekana 19 years, bengina 21. Okay. Ashiyananga kakhulu ngeminyaka. Mase ngcwatshwa uma wakhe nayi kanye yakho nesibineka ile. Yangabikho inkinga yahamba iminyaka. Seseqala beqala lo nyaka. I think ngoqala lo nyaka. Kwaba khona isixakaxaka wayefuna ukubeka indlu la ngenhla yabo la enhla kwalana. Le ndawo akuyona eyami, akuyona kama but stepfather sethu ehlala ngayo. Yes. Yes, yeyazo. Ngifike mina ngelinye ilanga ngahamba ngabo stepfather ngathi bengicela ungibekise u1 room la phezulu yabo. Abese yavuma. Ngithi sizokhuluma ukuthi indaba yemali izoma kanjani. Ubhuti wami uhlala la eZansi, uhlala nentombi yakhe. Okay, ayikho inkinga. Angazi ukuthi ukukhulunywa kathini sekunini ngoba ngibumuntu obuya sebenza ebusuku. Okay. Ngiyabuya ngelinye ilanga ekuseni ngibuya sekathi uzokwakha la phezulu yabo. Ayikho inkinga ke ngoba phela indaba ngiyona yami. Okay, ngabe nankinga leyo nto. Ngelinye ilanga afike I think bengikwi maternity leave mina. Afike efika nezinto nje uzokwakha la phezulu. Okay. Ayokho ke indlu yakhona engazi nokuthi kwakuyindluni angazi. Mase yokhile ufika uStepfather sami sifike simtshela ukuthi wokha kanjani lana ngingekho. Yabo uyabuza akabuzanga kabi I was there nami. Wokha kanjani ngingekho. Singakaze sibe nengxoxo ethile. Ubuza kanjalo. Athi yena cha ngikhulumile no-auntie usho mama. Okay, angazi ukuthi kwaba sekubanjani after 5 minutes ngathi ngiyambona useyaqhubela uthuka baba uthuka wonke umuntu songisho stepfather sami baba wethu umdala and umthandi sokwengane yakhe naye uyathukela. Okay, ingabikho ukuphazamisa ngekhulu ingabikho ke inkinga. After lapho abuye ngelinye ilanga eze la uma wayengekho kwakhona mina no-anti wami akekho ke manje ngebhadi wasasa. Okay. Afike lana athi wafike wathini konje wathi indaba simcikela phansi angazi ukuthi kukwenza kanjani wakhuluma nje into eziningi yabo. Ugcina kwakhe wazi wacosha ibhodlela la wafuna ukushawa u-anti owayemela inyanga. Cosha ibhodlela lesavana la eZansi omakhelwane babekhona bawofakazi. Wacosha ibhodlela lesavana wafuna ukujikela la phezulu. Kukhona izingane lezi ezincane zimeminyaka.
ngicela ukutshela ukuthi lezi ngane lezi kade zimsaba ngani noma zisamsabile. Wahamba ke waya emsebenzini. Wafike wathi uzobuza ukuthi mina ngingene kanjani. Angazi ke nalapho ukuthi uchazelwe wathini. Wabuya namaphepha e-UIF kama wakhe. Ngoba akekho umuntu owaclaim izimali zikama wakhe. Angifuni ukumqambela amanga lapho akekho. Abuye namaphepha e-UIF athi kuma akamphelezeli. Amhambise phi ecourt because ecourt kufuna uma. Ayi ukuze sibonise ukuthi thina inkinga asinayo naye. Ngithi mahamba umphelezeli ahambe naye aye naye ecourt. Mefika ecourt atshela ukuthi i-UIF iya expire after a certain period yabo. Yes. Yes, abesetshelwa kanjalo. I thought to understandile lapho ngoba phela sekatshelwa nase court. Cha aka understandanga. Wahamba wadlula isikhathi nje. Waphinde wabuya futhi. Wathi uzoyosibophisa angazi uzobophisa uma noma mina kanjani ayikho ke inkinga nalapho because ngicala ngiyazazi ukuthi anginalo futhi akekho umuntu onecala la. Ngendlela senza ngayo yena useyalwa. Okay, sihambile isikhathi sesifonelwa ekhaya emakhaya kuthiwa ufonile yena wathi into azoyenza uzokwaza uma. Akafonela ngathi ufonela abantu umuntu oke emakhaya ekhaya umfana wasekhaya wathi uzokwaza uma into azoyenza. Okay, shuthi ke manje sekuyaliwa. Ngize ngathi mina okay into ongcono shuthi kumele ngihambe ke mina ngoba phela shuthi mina angikho safe kuyena ngale ndlela. Kumele ngihambe ngiye emaphoyiseni ngiyomfile protection order. Then I check my mind ngagcina ngingayanga. Ngoba phela bengithi usazobuyela emqondweni abuye eze la ekhaya azoxolisa ngento abayenza. Akangeni la ekhaya uhamba lapha ezantsi isizathu angisazi ngoba akekho umuntu olwenayo. Okay. Phinda kungichazele ngendlela ongichazele ngiyabonga sisiyazo. Ngiphinda kungichazele ngendlela ongichazele ngayo njengoba sebekhona bezwe ngizophinda ngikhumbuzise lapho okusala khona. Ngithi ke mina sister yena u-auntie lona. Njengoba ngiqale iphiki le ndawo le kama. Uthe kushoneni kwama uma vele washona sister ndabe nihlala phile phezulu. Okay. Dabuya vele mina ndazohlala la ezantsi. Kwake nibanisamela indlu iphiki le ndlu leyo da khona indlu endahlala kuyona. Okay. Azothetha nalona yantize liba antiza vele umavuka bendike ndeva umavuka ethetha nganti ukuthini ukuthi ufuna ukwakhala phezulu. Nami enabe ngicela uba nanthini ngixhume noba kulaphezulu uba nikhathele ukuthini kukrent. Kube into enganankinga leyo sister. Wathi wantera hayi ungakha nawe kona ungaxhuma abantu kumavuka. Ndithi ke mina enave umavuke ngomengakhi nje shuthi mina ngizothini. Futhi ndambuza wena sister nangelixetsha yena zaselento ngozasesenzokwakha. Uba enamavuvu ndithini ke ngondakhe na. Noba wena uzoqa wakhe. Wathi umavuvu akanamali ukwakha. Ndabona ke noba okay sister ngoba vele nama amandla nawo ndindo. Ndatshona pha ehlathini ndawubetha intungu. Ndabuya nazo ndasiphosa la. Mongumzali sister uthi unengqondo kutheni unganibuza ukwenzana entungu la. Ba entungu saphi ngoba uanteri yehleli naye esazi ba lento wena ngithenge zokwakhala phezulu. Sede sister uzowa semalanga nje kufika lento indoda le yahlala nayo la. Seyizonikhomba kwaye angathi into nje endizicreatela anzenzelayo nje. Ithethe naye na uanteri lo. Yini siyenza ukuthi ungambizi anti mase kufika ubaba ukuthi anti njengomuntu ebengikhulume naye nangu baba sekangithethisa noma esebuza ukuthi ngakha kanjani la ngoba wena unalo ulwazi. Uanteri ndathi mangena la sister ndangena futhi la endlini ehlela kule bed. Ndabuza anteri utheni umalume. Wavuka uanteri injalo. Nanso mina into yancunukisa sister. Ndabe nacunukiswa into enjalo kube yamandla enkulu endandizibekela zenqwabo. Diloko ndifika nazo enkulu usuku nosuku ndingabuzi bakutheni senza kanje. Okay. Manje ngoyinto eyenzeka la sister ndiyimise le ndlu lapho. Mase ndiyimisile le ndlu ngizokwathelwa yona le ndoda leyala. Uanteri akanthetheleli futhi njengomzali uthi yena injalo la kulapho ndangqama khona ndathinta namfoko ofisa kwayena kuba sendikhalela kwamandla ami la ukusuka la ndiyehlathini. Shuthi kanye ngoba wanye sekushonile oledi ngosekusenziwa kanti uba belikhona oledi bingeyizenzeke lento. Kwabona abantu okanye kwayilendlu ndandizoyakhapha kanye ke ndakhelwa baba. Qha ngokuthi ngokanye sendithathwa kancinci. Le ndiyibona sithi lento mina nditheke mina sister ndifuna ngokukuthini bandihlukane nabo uanteri njengalento endicela ngayo pha enkantolo. Sifike ehlukaneni asibuyeleni kule usisi ungena emsebenzini kama wakho uma wakhe sakhona saphila. Sister.
leyo ukuthi okay wena wasuya emsebenzini uyithathaphi leyo ukuthi wangena esikhaleni noma kwakumele kungene wena esikhaleni sikama into yabona ke sister ndokutshena into enje yabona ke leyo ngene esikhaleni ndahamba ndayakhona pha egodini ndafike ndayibuza khona lapha lento ukwazi ukuthi wani kwazi ukuthi wena ndizothi nizocacisa ubana ngumntaka bani kwazi ukuthi wena kudala ke lapha ndafuna ukwabuzwa kwasekuqaleni kusazongena yena umavuvulo uba lo muntu le ntombazana nabantwana bangaphi wabe sithini wanterile wona kuthiwa wantiza lona lathi nisemakhaya ngilapha ngoko sister. Okay ngaleso sikhathi yobuziso wayengekho usise emsebenzini ngizama ukunderstanda lento yokuthi owayekuphendula wayengaba nendlela yokuthi ambize lo sisi athi nangu sefikile umntakabani wena njengoba ungenile esikhaleni sikakhe nangu sekhona usiyaziveza nikuthini ngalokho na cabanga ukuthi babe ngakwazi kumbiza wayengekho ilento ka sister rena kwathiwa ke pha mandize naye no Anteri lo kwathi upha emlungwini wathi umlungu mandize naye na Anteri lo into zizolunga kahle makufika yena uAnteri uba nguyena Anteri olaziyo iqiniso kwangelixetsha ngonemzamayo Anteri ba Anteri masikwazi basiyepha uAnteri akafuna ukuyapha kodwa mase nasenkantolo wakwazi ubethuka kwamnamande mbone siyenkantolo kodwa engakwazi ukuya la kule ndawo la emsebenzini kodwa enkantolo uyakwazi uyandana noba udelile mina kwanye udelile abantu bomthetho andazi ndidideke sister kwathiwa laphana iza naye so that kodwa into ayithoyo sister uthini uAnteri uthi manzenze isilimo mandihambe ndiye emsebenzini uyayiva lento sister uthi manzenze isilimo ndihambe ndiye emsebenzini ndiyocela umsebenzi idenza mina njengalendlela le atsho ngayo mandifika pha kuthiwa manzena hayi mandibuya ngizoxelela yena la akangeni yonke. Okay sibambeleyo ngizombuza naye ngathi sibuyele kuleyo ukuthi kwafika isikhathi la kwaqashwa khona lapha ya efemini wacela usisi ukuba akuthathele iCV nakho sewuyithola isifihlwe ndawana thizeni wena wawuyitshela ukuthi isiyahamba sibuyele kuleyo. Sister lo sisi lo vele ndandamcela wona sister kona nayo na iCV zandize nayo la kwanye noba lo sisi lo belento abethetha nawanye othethe iCV kona yona ndake ndamcela ke yona sister bancela zanisele zanze ndiyibhale. Okay zanze ndiyibhale yona sister ube noxoka akubi ke yona noxoka sister. I think umuntu uyazi ukuthi eGordon Glow basha the report statement no statement saka-12 ubhuti angani noma nimbuzileni ukuthi uno-grade bani besazoya lapho mama ngisengulayini ngeke ngikwazi ukuthatha iCV yakhe ngiyise eGordon Glow ngizobe ngifana nomuntu odlala ngesikhathi sami because uqashwa kuqala ku-grade 10 angazi ke noma bayangena yini abangena grade 10 kodwa mina ngithema ngifika ngo-2022 kwathiwa uqashwa from icleaner to upheka to abafana beSunrise uqala grade 10 uqashwa. Okay so it's impossible ukuthi ngithathe i-report yomuntu ono grade 7 or 8 ngihambe ngiyise yes uyi-drop out ya grade 8 wayesekhona nalapho umawakhe. Okay sibuye size kuweke mama uthi ngokubeka kwakhe wahamba waye enkampanini la kade kusebenza khona uma wakho wafika wathi akekho yena usemakhaya akufaka umntanakho. Angaze ndiye kwawamsebenzi ndaya ngesikhathi kubizwa usisi wami engaphilanga bethi bafuna ukumbona ndaphinde ndazoya ngesikhathi seshonile ndiyotsho ukuthi seshonile nangesikhathi bendifuna imali ye-leave pay yileso sikhathi ngagcina ngoko andiphindanga ndiye eyomsebenzi wesuka abantu basemsebenzini beza bezofuna lo mntwana anizange ndiye ndiyocela sikhala wesuka abantu basemsebenzini bakhona bayasebenza uba abantu ababethunyiwe anizange ndiye bafika kumba bezofuna mna ndathi mina mabathathe lo mntwana ngoba usisi wami akaphilanga ungumuntu onamahloni nomuntu ongathanda ungathi uhlupha abantu akazutsho kwabantwana ndiba ngcono mina ngoba bendithatha as umama kwayo ndlela eyabangela ukuthi ndingayi ukuyosebenza ndithi mawungene kulo mntwana kule ndawo bekuzongena
leyo ukuthi wathini okokuqala nje undoda wayengeke aze angene kwamsebenzi usisi wami wayegula undoda wayengambheki wazombheka kokanye ngoba wayenenhloko wayebaleka nokuthi mhlambi kwakuzothiwa akamse kudokotela wazombheka kanye ngawuxolela into ayitshoyo kwakhona into okwabambile amanga sibana namhlanje yazi mina ndanisebenza mina kwaSulumane njengoko cha kwaSulumane yengofetshonile unoki ongasebenzi kwaSulumane usebenza nobabula yantera nekusikriyeti zanga nekuyithethe nina la kwaSulumane ndandla ngongaholi nifike nithi ayucacanga lo msebenzi kutsho nina nisithi awucacanga lo msebenzi nina nibe nixoxe nganina niyanqinelana ngento nibe niqinile Ima wawurenta ngani ngalesi sikhathi kusekhona umama wayehlala phezulu lendlu endangihlala kuyo wayengarenti ndandwenzelwa ngulo mntwana ndandirenta ngo-350 120 nina nasala nagcina banikeza ithuba naye akhuluma ngoba ofisa ukukubuza uzokubuza emva kokuba sekakhulumile naye njengoba kade sikwenza ukuze sizokwazi ukuzwa ukuthi into ithini ngoba mase uzophakamisa imimoya ngeke sikwazi ukuzwa ukuthi into ihamba kanjani understand khona ngalo sisi wami ogcina ngokungcono okay endoda inkathi uhlala phezulu awurenta yazi kungcono baphosona bona nihlala pha phezulu pha kweyandlule kaNtere wawungarenti wanje sinehle ndaningarenta lo ndirente mina kule ndlu le kaNtere lisezantsi letho yona hle ndaningarenta ndihlala free pha ndihlala endlini kaSiya ule ngokuhlala ngoSiya ndirente kule kaNtere lipha phezulu endlu enkulu kanti liphana ndirenta khona 120 cimbana ndirenta ngana nifa yena wena ngicunukisa nje kwanina uqala ukurenta phezulu ndirente pha phezulu sister ndazorentela nala ezantsi abantu bengafuni ukuninceda ndibona uba sister unukisa indaba abantu awa besingafuna ukumsiza bekadla ungandixelela ngokudla mafo wena ndathi ndithengele ibhlukwe la kwaba nzima undithengele ibhlukwe le undibona uba ndiyasokola ndisebenza la kwaSulumane vele undixelela indaba uthenga amasavana la uselisa abantwana yona nto ndixelelayo wona usidla imali yeoledi kanje amancolomane ngicela ukuba sisi ungakwazi ukuthi usupporte umuntu ohlala nentombi yakhe ngina 25 intombi yabona ngokuthi sengihlala nentombi yabona ngexesha besengihlala nentombi ubone besiphekiselana beniphekisa kumniphekisa napha ezantsi ungakulingi uxoxe yabo beniphekisa kumniphekisa napha ezantsi nize nikumnizocela ukudla nami ndizenza ukucela la kuni kuba ndithathisa ngokuthi nibone umntana kodwa ingqondo yenu ndiyibone ngoku uhlale nosona ngithi besidla sonke la endlini ingekho inkinga ibivele ingekho vele inkinga ibivele inkinga iqala ephi kanti inkinga ngoba inkinga iqale ngosesixabene naye nale uAntere lo sesibanga indaba yendlu sister yawu ndathini ke mina ndathi okay njengoba sesixabana kanje kuba vela nisafuni mina into ezokubihlanganisa njengoba sesiketsheni kanje nale ndoda senikhombile yathanda amkelekanga la yathini manve ndithini manve ndibuyiselwe into zami nomntwana weoledi siphume endaweni siyamsohlala sobabili uzomsapho umntwana weoledi uzomshonisa kuphi bekaloku sister ndanizobona ngakwenza nizohlupheka naye ngoba phela sixabena lona abantu ngabona abantu lenhlala nabo nami ndithi mandithenge into ndinemali umntwana nemali ndimcinga ndimthengele ihlangu ndiyami ndiyomnika yawo manje ndibonile uba ngosekushooting ngosekushonile oledi sendikhanda kwenja yawo ngive nje mandithethe into nje kube into yami nje ivele ibe sisinayi nje okay ngicela ukubuza ngoba bekusanzima kuwe qobo wedwa kwakuyoba njani kukhona nomntwana sister yabona njengawo kumna ngento endiyenzileyo ngoquba inqwelo ngosister nezinto enzange ndayenza yabo ndizama ibusiness njengawo yabo pha ezantsi ungafika nawo ubone yabo ndiyaqhuba inqwelo ndihamba ntshona emabheka ngapho kuba bendingene kulo msebenzi lo Antere zabayenze la manyala abawenzayo yabo ngendingayenzi yona le nto ndiyenza siyithini ke leka grade 10 odingakalayo sizowukhanda kanjani lo grade 10 odingakala emsebenzini yazi ke sister onto umnqa ayithetha ngoUantere ndathi ke mina mandibuza la kuyi wathini wathi ufuna umuntu oyintombazane pha sente mina sister ndizothatha amanyathelo ukuthi mandiye khona pha ndiyosifikela sendiyoveza izinto ezi yawo uba enapha noba bekuthiwa ngubumjida ubungabonelelwa ngoba ngokuthini oledi lakho lishonile yawo senzova into enja kuthiwa kwangoku wena mina sendilate kwangento enzenzayo ndizenze kade uba bendizenze kuseili yawo
ndabe ngisitsho uba hayi mina bendithini bendicenge yena uAntere lo ngoba ndibona uba ngumzali kwaye imali bendizixele bamna njengoba kushonile olady imali izoza naye noAntere lo yawo beyingekho mina into bendiyibhekile besithi ndizothatha ama-chance ndithi ndiyayenza ngaphandle kwakho uAnti yawo kodwa ndithe ma sendizibonela ngoku ndabona uba shuthi yonke le nto bekuthiwa yenziwe endikhanda isilimo kwaye le mali le bekuthiwa iyeza yabona ngolo mntu uMavulo uthe ngoma ndiye-Capitec yawo ndiyofuna imali khona ndizofike ndithini mina eCapitec manje sithi ndifuna imali uthi ndizothola ukuthi ngubani 1.7 itsho njalo irekhodi inale foni wabona nje kwamaster ilanto ikhompyutha ndiwayivezela kwamaster uba kwe-Capitec kukhona mali ikhona 100 rand qha lo nami ndandimfice nditsho kwemna leyo isho uMavulo vele yili pay yaphuma i-1.7 mna ndiyazi ke nawe kwamaster ndithiwakhonjisa ekhompyutheni uba kukhona malini ayikho kwayilo 1.7 lo mntu okunye okukhona la elanto lona akayona ngisho i-next of kin kuma wakhe yethu into eyenza ukuthi umaster amkhahlele futhi athi akaphinde emuva olanda omunye umuntu akayona ngisho i-next of kin ngisho nake emsebenzini uma wakhe wayengambhalisanga ingane evelayo ingane ka-2013 eyashona nale mayibona le ngane itsho yilena to Antere manje wathi manje ngathethi ngayo pha enkantolo itshiso intono yatshona nje ziwu-2 ingane into eyenza ukuthi le ngane eyashona ivele enkantolo ukuthi ayihambiswanga emoshwari so iyavela ezintweni ngoba ayihambiswanga emoshwari yashona yancwatshelwa ayihambiswanga emoshwari kodwa mayingaba uhamba izinto ezinoma wakhe kuvela ingane eziwu-2 yena akaveli uyazi ngobani ngoba uma wakhe wayesamncane wamthatha wamnikezela kuma wathi zonke izinto zakhe azibhaliswe phansi kwegama likama ngisho umholo iqolo belihola nathi besihlanganiswe kuma ngisho engahamba aye eShepstone athi uyokhona into afuna ukuyenza ngeke aze ayenze into without uma because zonke izinto zakhe ziphakathi kwama esakhula ayiyonto yanamhlanje into esakhula uma wakhe wamnikezela kuma shuthi njengwane ngicela I'm surprised ke mangabe sekuyena othi uyahlubuka abantu kodwa egcineni uzophinde adinge futhi ukuthi akahambise uma ezindaweni senzitsho bashuthi njengwane ngcinezela ucinezela wenziwa nandoda kuphela wena xa usile akho umuntu okucinezelayo wena nje usile kusukela bawahlala noEsona andikuxelele ndingakoyiki usile ndoda iAntere mina into ishuma wakhe akakazi ntoni le Antere wena ungafuna uma ukuya wakhe ndahlathela naye apha ngo-209 besingahluka ndisho nangezinye ngoba nanga nalamaphepha yabole UIF le naye le lamaphepha UIF sister nanga lamaphepha into onayo nje alanda wanikwa pha kwathiwa no Antere lona uyadingeka khona uAntere nangu akakazi ayi mina sister ndiyahalela uAntere makade ayofika past ibane nelandiya sifika sithetheni nelandiya sinalo naye khona nanzo into endihalasi lento sayithetha ngola lento ayikabambeki lento mina nisafuna bamayepha ima awucelanga yini ukuthi UIF ya expire because ngisho noma ungaseshaya ke UIF ya expire after 6 months awucelwanga elabor because labor why awucelwanga yini ukuthi wena yonke into uyiconclude ngamanga yonke into ngamanga amangati angithi ukuthi UIF ya expire kaloku mna ndicela ngamaphepha mle ndawathatha pha njengoba kanti ithi mna ndandingayazi lento mna ndayixelelwa mna lento uba sendichole izinto nangoku ndandingayazi mna nonkonko nto yoba yayispire ndandizoyazelaphi mna khuluma iqiniso manje angithi uze nabantu ngoba ufuna ukukhuluma iqiniso kaloku ndifuna iqiniso lento nami ndiyifunayo uba ndifuna uAntere sihambe siye pha siyolungisa izinto yawo ayikho into endiyitshintshayo ayikho into endiyitshintshayo akakwazi nje ukumela inyani ukuyitshintsha ayikho into endiyitshintshayo mna ndifuna siyolungisa lento qha pha eGolden Claw nantsi into endiyifunayo niyilungisa njani eGolden Claw ngifuna ukuzwa leyo lezogulisa wena ukuthi yini nizoyilungisa njani hayi akakayichazi mna sister into ebendiyifuna mna bendifuna izimali zeholide qha mna into ebesihlanganisa noAntere uphela nantsi into ebendiyifuna uphela yawo ngoba yabona njengoba senze kanje ngezimali andithi izophumela ngoMavulo mina ushone nini umama 2022 uJuly 2026 manje kodwa uAntere awazange uyiphakamele onto njengoba umuntu uAntere yena uyathanda ukuthi mahlupheke sister uyayibona nawe lento wawungeke yini umlwisi uAntere uma seyiphuma ukuthi lezo zimali ziyaklema ziphume ziphumele kuyena wawungeke yini umlwisi emva kokuba hayi yasiza
Ndangenze ndemlise sister mensizila lona wanceda ngento nami endizidingayo. Ebengayiphika kwayilonto ngendlela eseyi. Mengincedile ngento nami endizidingayo. Ndangenze ndemlise sister. Ayanzi. Kango sendibona ba yena ngendlela wave watsho ngayo na wave wathinta wathi ukhathele. Wawungayiphika. Angibuzeke lo Lapho ke mina sister andizazi kwayindawo zala ezininzi. Yawo. Bengazazi kwayindawo zala. Indawo ezininzi la ndizazi ngoba sendibona ba nami ndixakekile ngoku mandizama ba ndizimele. Okay, ake ngibuze lo mbuzo ke. Ngesikhathi bezothatha usisi bemfaka emsebenzini ubukhona ngithi. Ndikhona ngoba sister na lapho kwende. Maphela ina. Musu ukuthi ngithi ngisabuza bese uyangivila. Wawukhona ngithi. Ndandikhona sister. Yini engakusukumisa yini ungasukumanga ngaleso sikhathi ubona bethatha yena ukhona wena ekhona noma wakho. Mina sister ndanikazi kwayilo umuntu mina nobuya kulomsebenzi. Mina into endala sister njengoba ndikuxelela sister lento mina ndabona eva sekuthiwa amavuya asebenza khona apha emsebenzini. Abantu bengahlali nabo sister ayiva lento. Ioledi kodwa dathi mina la ngixelela sahlala le phezulu lathi ioledi mali kwenzeka kwanye lishona. Mna ngizokwenza kwanye phuma izimali ndithole izimali uba ndikwazi banibooste umntwana enzobe sele naye wese yathi manje ngondiyethuka mawuthiwa kwayena yenganayo ndisho kwayinto ndiyethuka kuthiwa enganawo nombutho uyayivinto enjalo kodwa umuntu abesebenza sithi emsebenzini omkhulu kangako vele ungabi nambutho ungabi nakwanto ungaphunyelwa nazizimali. Okay. Yo. Angithi uyazi ukuthi iyacingeka into noma kuyabhekeka ngomuntu ngisho ngathi usebashona ukuthi yizini owazithola. Angithi uyakwazi lokho. Ukuthi uyakwazi ukucinga ukuthi wayenayo yini imbutho wayenayo ini egameni lakhe uma kuukuthi unayo ID number lo muntu lo uyakwazi ukucinga lezo zinto. Una certificate angahamba ubheka. Enkantolo futhi babengakwazi ukuvezela ukuthi uma wakho ubenezimali ezukuthi zaphuma zikhishwe ubani noma zaphuma zawela kubani lezo zonke lezo zinto babengakuvezela zona enkantolo. Uyakwazi lokho? Hayi beningayazi konto sister beningaka lo mina sister yini abakuvezela yona. Okay, izinto anizazi sister njengoba nisitsho uba nisengumntwana ezinye izinto anizazi nami izinto nizazi ngoba sendibona uba ngixakekile. Okay, yini abakuvezela yona yini wayibona enkantolo nami ndazi izinto. Lapha enkantolo sister kwathiwa ndani manifika phandle yofuna iToric yawo kwathiwa yena hayi lapha iToric ngeyikwazi ukuphuma uAnter engekho kufuneka kuba mandithini mandize naye na umzali lo yawo masifika ndaza naye uAnter ngoba ndibona vele ngixakekile sister ndamcenga vele ndenza kuye ndazomxelela ba Anter ngicela yena size siye pha enkantolo yawo enze kupha into ebendifuna ndifuna ntoni le letter of iToric yawo wabe ngosesiya vele uAnter masifika pha safika sayithetha vele kwathiwa na le letter of historic ngeyiziphumo kwesibili ngoba uAnter sekwayithatha oqala ngoku into engaseyenzeke yena uAnter singase sihambe sobabini siye pha emsebenzini yawo lo mbhemi lona lo endiye lapha emsebenzini lizofike lona libone balona lithini likhipha le mali okanye ena linbonelela ngomsebenzi njengomuntu walomuntu ashonile umzali lento umntwana walomzali washonile. Yini yenza Anter akafuni ke ngokuya ke nanso ngento endicayo enkantolo ithe yanini ndaya mina ngesikhathi ngoba kwakundima owayifuna imali ye-leave pay ekwakuthiwa ifakwe ndaya kwamsebenzi ndafike ndamxelela wamlungu uba andiyifumananga le mali othi uyifakile phaya eCapitec ndiyile kukhona u100 rand wathi wamlungu jonga la kwikhompyutha nansi imali ndiyifakile 1.7 ifana ne-statement awayenginike sona sasibhalwe kanjalo ndathi mina ayikho le mali pha eCapitec kuthiwa ayikho le mali ndibaxelela nangedate lo othi wayifaka ngayo wathi yena hayi ngeke isho bakhuphele i-statement esipheleleyo ndaphinda ndaya eCapitec bathi ndihambe ndiye kwaMaster ndiyofuna i-letter of authority ndaya kwaMaster kwathiwa kwaMaster mabasebenzise le i-letter of authority ndinayo ayenziwa kabili ndaphinda eCapitec bajonga bathi bona bandilantukela i-statement bathi ayikho imali yaphuma ndazithatha izinto ndaziphindisa kwaMaster ndayeka kanjalo kwaba kubuyeka kwami ndayeka kanjalo i-UIF azange ndiyoyiclaima ngabomi ngoba ngo-2020 usisi wami wabeleka lo mntwana lo yintombazane wayiclaima imali yakhe ye-UIF ngo-2021 ebeqala phansi eqaleni
imali yakhe ye-UIF wayiclaim imali ye-UIF yakhe yangaphambili my auntie 2020. okay yabona then ngakho seqalwa ukugula eqala kukugula 2021 Okay. waqala kukugula Kanti- yaba kanjalo bendibe ndiqonda ayikho imali engakanani etheni ngoba kaloku ngo-2020 ngo-August wayesehleli phansi vele ngoba ekhulelwe bese fana nomuntu owayeseqalisela ifana nomuntu owayeseqalisele kudala ndimxelela ukuthi wayiclaima ngo-2020 imali ye-UIF akayimameli ona yabanjalo lento imali endingazange ndiyithole imali abezele na ante ikhona imali ayiclaimile uclaimile akanayishishele ngwahleli phaa emsebenzini ngwahleli phaa akanayishishele njengoba kuthiwa enapha emsebenzini imali uthi mohleli phansi imali ingene ubuye uclaime kukhona ebuye iclaime futhi esecaleni uma ngaba ukwi-maternity leave awupholi into eyenzayo uphatha lawo mafomu wele mafomu ophethe exactly ngathatha wona ngihamba ngaka-labor then u-3 months ngaphinde emsebenzini ngiqale phansi-ke uqale phansi naye ngoku uma uzele ndoda uqala phansi emsebenzini ngaphandle kwama ulimele ngoba imali yakho uyayiclaim unonke imali yakhe kudala uceba ngo-2021 lanto kwakuba kwimaternity wayiclaim imali uye woqala phansi sephinde emsebenzini ngo-2021 waqala phansi nakwezoxa kukugula-ke xa uqala u-2022 ayikho into yenyana ayisebenzileyo ngoba wangaqala ungabi nampilo ngoJanuwari wayesiya aphinda ngayo yabanjalo akakaze kumundoda umcacisele into afuna ukumama uyamcacisela wena uzohamba emntwini pha ayobuza umuntu afika amlahlekise yiyo into emosha asho into engekhoyo akakwazi ukumamela lento wena ubuyihambile umxelele wena ufika umxelele hamba ongqinise emntwini akuzimsayo wena awufuni ukuya pha emsebenzini why pho ndiyokwenzani mina kulo msebenzi ndoda yini endiyoyenza pha mna shuthi wena ufuni wawonifisele wakwamanisebenzi udlathi uyakhumbula ukuthi wathatha usasebenza kwaSulumane kufuna abantu ke ngoko kwakungafuna grade 10 ngelo xesha akazange ufuna wathi yena pha into yemshinqa kuyiwa nasebusuku ladlula ke sosikhathi usewufuna ngokufuna ugrade 10 ukusukela kugrade 10 akanawo ugrade 10 ndisithi andifuni umsebenzi ekuqaleni usasebenza ngapha antera amanga uyabona into endikuthi to confirm istory sakho lesadisisho sokuthi uma wakho ushone engenamlutho singafonela nakekhaya utata omncinci kamnandi ukuze nguye ebesimthumelela imali akho awufuni sike sive ndifuna ke sive nami ngiyithuka lento nisho uba kukhona umuntu enganambutho kodwa lesebenza wena yonkinga kwakuyinkinga yethu into eyabangela basengakuxelela sasingeside sikuthwalisa umthwalo wongumntwana ndodo kwakumele ndiwuthwale kwakundima usisi wakhe wayengenawo ayizutshintsho kwakumele ndiwuthwale kwakundima usisi wakhe kwakungamele futhi ndikuxelele ngesikweletu ngoba isikweletu wawungazi usenzanto sasizobhadala sithi uzophinda usigxeke nalapho uthi sakuxelela ngesikweletu ubhadala isikweletu somncwabo ngoso unje ubuzoyisho njalo hayi yesizathu sikamama sithi ungamusho lo wamntwana omunye yedwa wena lento ithethayo phela ngilalela ngifuna sibuyele kulesa sizathu eningitshele sona esokuthi kungani wayethi umama ungamvezi enkantolo lo mntwana wakwenu okunguye okuthiwa uyavela entweni ezikama wakho ufuna ukuconfirma leyo yesizathu andaza lo sister nguyena owaziyo Okay. sister umsizi wakho ngoba umthumile ukuthi akakubikela udaba uthi wathi umama singamvezi lo wamntwana enkantolo ngoba ungumuntu osewashona kodwa ovela njengomuntu ophilayo yena usamholela ndangazange ndamfolela kwaseqaleni uholela ubani sisitsho ngokuthina antero usithi mani kamvezi utheni usithi mani kamvezi futhi nangoku kwayilo omncinci ukona benzayo uqala ukumbhalisa kwayilo omncinci ndenzomkholela kanjani owayekhona uma wakhe wambhalisa uma wakhe washona njengoba sisi washonela omntwana esibhedlela eMachisini uvileke sangabi nayo imali eMachisini kwathiwa sizongcwatyela yacika wathi kwinyanga elandelayo omntwana bese ingaphumi imali eyepeyi ndandizochatshazelwa intoni ke mina yase ingabuyavela yacika kwakumama wakhe uthe eqhubeke
eqhubeka esebenza kwakungo-2013 ngelo xesha uthe eqhubeka esebenza yabe ivele ingaphumi kwa imali mna bendizohlangana phi Okay. Senzitsho wantera umuntu ungathi mani ngamve mani ngathethi ngento kanti wena uyayazi bokwanye yena ayiyonkinga kukuthi yinkinga ngani indoda akufana akekho nje andimrholeli mna nje ndingakuniki ndinganese-certificate sakhona ndisigcinile sikhona i-certificate kodwa yena akekho ndingayibhalisa kanjani imali yomntu ongekhoyo akekho andimrholeli mna akekho umntwana orholelwa egameni lam umntwana berholelwa yilo omncinci erholelwa ngulo sisi imali yegranti naye bengarholi yena weza ezokuphucela umntwana kube ezicela uburhola imali enkulu kanti berhola 500 rand ngoku sesebenza wabizwa lo mntwana kwasasa kwathiwa abacikwa abantwana kwathiwa makanika abantwana mna yena useyasebenza ukona bengiqala ukuya kule veki phelileyo nakho ke ndafika kugcwele ndafika late ndafika kugcwele ndangabhalisi ndathi ndisazophinde ndizinike ithuba abakholi ndisho ukurhola abantwana kuzomele uyeke mama ngoba leyo mali izomlekelela ekukhuleni nasekufundeni nasekuthengeni uniform izinto ezikanjalo izokwazi ukuthi imsiso if uhulumeni esinikeza leyo mali ebantwaneni beyidinga ngempela kaye kudingeka ukuthi asingabancishile lo thuba ngoba iyalekelela kakhulukazi uma uhlala nayo umntwana ngoba ivela umthetho uthi imali yegranti yengane idliwa la noma isebenza la ingane ihlala khona abantu abasuke sebephula umthetho laba bayiholela zingekho eduze kwabo uthola ukuthi umuntu ingane ihlala kwenye indawo kodwa imali idliwa kwenye indawo lokho-ke kusuke ngekho umthetho ngoba uhlala nayo kumele uphinde kusukumele uhambe uyoyibhalisa ihole ingane hayi ngoba ndaya nawo ama-social worker hayi ndizoyoyibhalisa kutshiwo vele naphaya kodwa ayibhalisa okay siyithini-ke indaba yakho ngoba umndeni wakho lo oyowudinga ngelinye ilanga nawo futhi oyophinda ukudinge nawo ngoba empilweni siyadingana okwamanje singabona engathi asidingani ngoba nakho izinto zisekanje kodwa ekugcineni ngisho ngathi uthulela kuphi noma ngisho ngathi ubani uthulela kuphi mina nje ngingokuhamba ngeke ngikwazi ukukhipha isidumbu sakhe emoshwana kodwa kudingeka umnikazi umuntu isidumbu kuthiwa sifuna abanikazi baso angikhulumi-ke ngokufa ngibuza ukuthi siyithini-ke indaba ngoba uyabona ukuthi kukhona ukulimala okukhona nawe ukuzilimaza ube nakho ngokucabangela ezinye zezinto ungakayitholi confirmation kube khona amagama owawakhipha mhlawumbe wakhipha kumuntu omdala angabanga mahle okudala ukuthi-ke uma uwumuntu uphinde ubuyele la owawungenzanga kahle khona uyoxolisa ukuze kusasa ibe khona indlela yokungena noma yokuzobambisana ngawe uma uwumuntu yini ofisa ukuthi yenzeke moving forward uyazibona yini ukuthi kukhona la waphaphalaza khona noma awuboni lutho hayi sistera mina nisahale kwayindaba ukuxhumana nabantu awasekanjimakakhulu indaba yabo angisayihalile wayindaba ukuxhumana nabo andihalile tu sistera so shuthi singaphinde siwathuke lamazwi akho okusabisa ngokugwaza singaphinde sihlalele kuwo ekuthenini ngelinye lamalanga kuyokwenzeka ngoba phela ngikubuzanga ngawo okuliphutha indlela abasho ngayo mina sister mina ndiyazi onto indlela abasho ngayo bona baba awukazi ukusho wazabona ndikaze ndiyisho umuntu naqamla bendifuna lento endiyifunayo kuphela ukuthi ena ndifuna izimali zeholide hawo nansi into ebendiyifuna hawo ucaciselekile-ke ngoba ethi ngoba kade zami ukukucacisela noma khona la khona la ngisadideka khona yabo ngoba ithini iyantiza alikavumi uba enasiye phaa ndifuna uba masiye khona yawo kude nakuyobonakala ipointi yale nto le ayibalekayo phaa bayintoni ukuba ndiyazi le nto ayibalekayo wena uzocaciseleka noma uzoculiseka uma i-antiza selivuma ukuthi kulungile siye lapha ndikula ndizojabula khona lapho sister wanye nami la ndizotsho nami ndikhululeke ndibone uba shuthi ayikho vele into eyenzeka ngobushilikile yawo nansi into ezonikhulula ndokhululwa into enjalo masifika lapha sofika sithini mina ngifuna ukuzwa ngawo njengomuntu owakwaya khona sofika sithini sanibonani size kubani kumayelana nani ngifuna ukuzwa ngawo njengomuntu owayenikeza umyalelo khona kodwa wabuya ne-antizi masisuka manje sithi siyakhona sizofika sithini mina ngifuna ukuzwa leyo phela phela uzomele usihole
mafika lapha sister mina ngizofika vele ndibeke pha emlungwini istory sokuthi vele nali antizi elile okuthiwe mandize nalo njengomuntu endandizile la ndizocela umsebenzi malunga nokushona kweoledi la lisebenza la babone babandibonelela ngani konto bazonibonelela ngayo xa kuphela nansi into ebendiyifuna sister okanye mabefuna ukuninika konto bazoninika yona bandinika konto bazoninika yona ngicela ukubuza ke mina nansi into endiyifuna ngeke yini kusasa i-antiza litho leselisenkingeni wena ungasa ngithi mhlambe ke bekubonelele ngumsebenzi ngithi mhlambe ngicela ningizwe ngithi mhlambe nawe ungizwe ungasho ukuthi wayeshilo nawe usitetele ukuthi umsebenzi ngizowuthola angifuni kusasa ngithi mhlambe siyeke khona mhlambe befike bethi ke hayi siyakubonelela ngomsebenzi ngeke yini antiza litho leselisenkingeni eyokuthi wena usudelelile umsebenzi usudala inkinga phambili sekumele kuphinde kubuye iantiza lizokhuluma mhlawumbe igcine kuchaphazeleka nomunye okuwuye osesebenza khona noma owathola umsebenzi khona hayi lutho sister ngezibekho inkinga mina sister into endiyifuna ngifuna uba ndiqhubeleke nempilo ndizama ndizakhele indawo yami ndindodwa ndikwazi uba ndihlale ndodwa nomntu wasekhaya kuphela nansi into endiyifuna sister mina ngifuna into enjalo kuphela okay ngophinda ngibuze futhi mandibheka kwasefemelini abantu abendibaxelela pha emva ngayona le ndaba le ndisithi wanye nabo bazonyuka okanye soncedisana la akho umuntu onyukileyo la okay ngophinda ngibuze masithi siyafika ngayona lo ndaba lenzekayo okay masithi siyafika futhi lapha ya befike bethi grade 10 sizoyithini futhi leyo nto ngoba no grade 10 awukho siyafika phela lapha nali antiza selikhona sesilethile nawe usukhona befike bethi grade 10 still iblame isazoba kwi-antiza ngezibekho phela kantiza sister mina ngizolinda kwelo xesha elizovela yawo ayizubakho inkinga lapho yawo xa mina sendifuna uba enamangide xa elindiya nalo libone lo antiza lo ungabi ngathi ndiyayixoka njengoba ndiyocela umsebenzi pha ngoba ngokulo ngokwendlela endibona ngayo angathi ngondive ndisuka la njengoba kuthiwa umavuvu wathathwa ungeniswa pha angathi nam ndive ndisuka la ndave ndagijima ndawufuna umsebenzi kanti nami ndifuna ukulungisa impilo yami sister nami ndibe right ndifane nabanye okay masithi siyafika sifike singalificile lo ndiyewo okade ukhulume nalo ngenzela ngibuza lama options angifuni ukuthi ngicindezele angifuni nikube ngathi ngiyamcindezela ngathi noma ngiyangizwa ngenzela ukuthi izinto esingayilindela esingahlangabezana nazo makuukuthi siyafika lapha nafike to India likho lelo okade ukhulume nalo ngoba phela sikwazi ukukhuluma nomunye sister ela ndiyalihleli likhona sister hayi alikaze lingabikho sithi nakuba nangotya bendihleli ndathenda ekuqaleni bendathenda ndifike likhona ndifike ndithethe nalo libuze uba hayi antiza liphi kulisuku olugcina ke endithe ncama ngalo yawo ndaze ndazolitshayela iantiza laba antere ngicela nasize sihambe siye phayile ndiyalithemba ndifike nawo okay yawo leza ke la kwanto ndafike njengoba bendimtshenile sister ndasuka wathi antere yena mandihambe mina ndiye khona pha yawo uzongichola pha phambili yawo ndayibona uba vele ayikho inkinga ngoba nonomdade bese ningasakwazi ukuthi ndiyabafonela ngoba ifoni zabo esebeve bandibloka yawo iinamba zabo okay ndathini ndahamba ndaya khona phaa le nto emsebenzini ndafike ndahlala sister futhi ndiyala ndibekezela sister ndahlala noba kwabetha u-10 11 ndathi mase ndibuya ndadibana nonape la emabhekhe ehamba nomntwana ndabuza wantere ntuphi yawo wathi unape hayi wantere uthena usa umntwana elento ekliniki ndathi wantere pho angangixeleli kanjani uba ndikade ndisuke ndiye phaa endiyini yawo ngoba nendiya selide latsho kwalo ndathi hayi ngeke lo mntu ngeke azafika ngeke zecawa ngashawo 11 lo mntu wena umuthe uzofika ngo9 ndathi kwaye ngo9 okanye u10 yawo ngoba ndiyazi bahleli ngumzali ngeke azavukela azugijima vele wasendleleni yawo kodwa ndethuka mase kuyoshaya 11 kwala kuthiwa khona ayikho namvele into engayihlalela ngoba umuntu ofunwayo ngumzali straight okay buza ke sisibufuna Ndoda ungiphikise manqaba I stand to be corrected uthena ugumede kuwe ecourt akashonga ukuthi umsebenzi awulona ilifa hamba cela uAndi ahambe nawe aye eSanola noma eGorendlo afike akucelele umsebenzi hayi ukuthi uhambe uyongena ngokulwa ndiyexoxa emavuvu yabona sazoqhubeka ndiyexoxa ayibe uyebo noma ucha then uzoyijustify seqedile yes ndiyexoxa uyebo noma ucha ungachazi kakhulu kaloku vele wangixelela yabo vele mina bemsebenzini bese siya ngoba ndicela ukuthi vele kundi ngumntawe uli mamela mana ngiqede njalo itheni social worker oyithathe wekusakona ayifika ngayitshela into efanayo ukuthi umsebenzi akulona ilifa wena
ucela umsebenzi kahle. Ayisho kanjalo? Injalo nje Mavuthi engaqondo ucela kahle nje ndiyalwa napha kwelandini. Mana ngiya kwi-point yakho. Okay. Angithi uthi usho kanjalo? I-right ke le answer yakho. Emsebenzini kushone amantombazana awu2 last day. 2, yes. Eyoqala inengane na 23. Uyazi. Usithembakazi lo behlala ngaphesheya uyamazi sikhule so2 ekhona ehlala nabo anti la. Owesibili owake Bizana unengane eno 29 kanje kuyaphezulu. Kodwa azikho ingane zabe sanula. Azikho ingane zabe golendlu. Mawukuthi umsebenzi uyifa ngalendlela ocabanga ngayo indaba ingane zabo zingekho lapha ngaphakathi. Shuda lo ingane zabo siziyekelele phela ngendazi yabo ngoba lo mina ndifuna mina umsebenzi la bengisebenza khona iholide. Imali ibhuti wami. Okusho ukuthi mina ngifisa ukuthola lo muntu oqala wakutshela ukuthi uma kushona umzali kukho wena uzohamba uyongena kuleyo nkampani kuzobe kunesikhala sakho ngifisa ukuthola leyo nto ukuthi yaqala kuphi because khona la ngipha engisala khona uma inkantolo isikunikezile isicaciso ukuthi umsebenzi awusilifa social worker la kunikeza isicaciso sangizibuza ukuthi ke siya nomama lapha yana siyothini ngoba inkantolo yafike yathi kuwe cela kahle ukuthi umzali akayokucelela umsebenzi wathi awuyibeki wena kanjalo kimi uyibeka as if umuntu ogodle ukungena kwakho emsebenzini ngumzali Ndiyomcelela wafika futhi ngosuku olulandelayo ndathi manje sishonto wabesalwa elwa le ndaba yemali intontoni ngosesivele khona ndathi ndoda ndifuna ukufonela uRavi ngondila ndiucelele kuye nanisithi ngizocela uRavi ndiye elinye ndani lazi ndithi ndizomcelela kulo isikhala uba mayeva kuba khona isikhala ndithi ngizomcelela futhi ukuthi ungumuntu ongena sikole esitheni ndizomthethela nendiya wavele wafike wanishawutisa la waphuma ahamba angiphindanga namandi kukhale ndisho ukuthetha naye ngoba mayifika la ufike ashawutise uthule ngoba akashawutisanga ngoba ehamba naye ufike amemeze into afika yenza ndagcina ngalelo la angiphinda ingxaki emnandi rile ndizibuzayo ngoba utheni wena ungayi pha emsebenzini nansi into endiyi ndandizoya ndiyokucelela into nayo awunambeko ndoda nomuntu ofanele ngiyothetha naye ngalamini zasitheka ngamyela ngalamini zasicabanga sesithetha kahle sikwenkantolo sister sesithi ngakusa nami vele nidiya ngokuthi vele ninethemba yawo kodwa yanti ezazali kwazi ufanele ukuba namaqhinga mawuthetha ubothetha lento inyanga uyakhumbula ufika la sesibuye enkantolo ndithi mina ngizofonela uRavi ngingamyela noba kukwakhe ndiyokucelela kwakhe ndizoya kulami andikhaphe ndihambe ndiye kwaRavi umfana omane yosebenza kwaRavi ndithi ndizoya kulo mfana ndiyomcela ndihambe ndiyomcelela uRavi ekwakhe ndingayi kowamsebenzi into endandiyisho kuyo hayi ke wave wenyukelana ngoba uhlele nolaka ingathi yintontoni wenyukelana kanjalo ndangiyeka ke ngomini andiphindanga ndandizoyomcelela hayi ukuthi ndandizoyomfaka ndandizothi emsebenzini kwathi sikhala kwathi ndandizokumcelela njengoba wayeshilo nogumeka wathi akho lifa emsebenzini akukho goli la nasuma social worker kwashiwo kanjalo nalapha eGolden Glow noba ungayi ngafika uxelela ukuthi masiqashile umuntu asisho ukuthi soqasha nabantu abanye wonke umuntu uza azofuna umsebenzi njengabantu bonke yiyo into ongafika uyixelela ndathi mina kuba kukhona indiyeni ngaze ngizothetha nalo uma kuba khona isikhathi ngichazisela ukuthi ukanjani akanawo nalo grade 10 hayi ke wavele wenyuka nami ndangiyeka kanjalo azange ndiyena ngokwelo nje kanti njengoba nifaka umavuvu woniqhathelani ke ngokuqaleni usithi kufuneka umuntu oyintombazana ngoba okanye usahlala umama esaphila ungene ekhona ephilile usebenze ekhona andimazi kunifaka kanjani kulento ngoba wayekhona usisi wami wayethetha usisi wami wayesukuma usisi wami ayikho into wayengayenzi wavuma naye ukuthi akahambe kongena emsebenzini ukuze umavuvu ungenewe oledilile likhona uxokele yabona oledi tshone ngo-2020 ithwalo wena usebenze nini wena mavuvu ave wasebenza ngo-2022 hayi bona sengadlala uyamvala ujika kwanto nani usazonijika nibophelele unje impilo ayiphila akho mpilo endiyiphilayo njengenxaka lo nam ndiyadideka lo uma nizofuna into enitsho ngoba lo mna hleli beningahlali nana lo mna nam ndiyetuka ngomancane sister yami
hayi Yethuka lo ngumanje othetha into ezinje vele nithani yoledi belinganamutho kwanto kanti yoledi akhonto kwanto ebelinayo la hamba njengoba ungaye emakhaya ufika ubuze kwanto ebelinayo oledi la nini ebishuthi benizinto ungenile saphila serious sawubhatala thina umbutho umntu umbutho ndawo sakho isikweleti kasisi date 807 ujika yonke futhi angakushiya ejele mangabe ungayazi into mawuyenza fanele uyenze uyicinile uyayibona andayibona sisi yaboneka ungene saphila kaloku umnqandi yibona bengayazi alona yonke njengoba ngisitsho uba bengayazi yonke nto mna ndithi ndiva ungayazi funeka moyenza into uyicinge moyenza into funeka uyicinge ngoba uyayibopha into ndiyamazi uyayibopha into yini eyenza ukuthi ungabuzi komalume ukuthi umama wayenawo yini umbutho ngoba ngicabanga ukuthi emakhaya ngicabanga ukuthi umama wayezobabikela abantu abadala basemakhaya ingxaki mna sister into ebuyindidiswa into eyi-1 bayi-oledi ngeke lithi khona into enzozichola kube ngekho into enzoyichola okanye futhi ladlala ngami usisi wami wayengangomntu wamanga wayengekaze ayisho kwa into engekhoyo nangu mntu yabona ke ngoku esahlala pha kuyani wena umfisa ahlala pha ufike wahlala wayengekaze atsho kwamangu nokuthi lapho uyambophelela manje ngolithuka ngumasabakho kwanto cabi yaphuma ngokhonto ephumayo nawe futhi yena wathi funa mososithi uzame endaba ezimali wabuye kwathiwa wona ziyakukhathalisa ikhathalisa kanjani yandikhathalisa vele into engayazi ungathi funa imali uvele uthi imali yakukhathalisa kodwa funa imali ndandizothini imake fethu ngibuze imangibuze yini yayenza ukuthi ungasondeli kumama esegula umbuze sise kahle ngesithembiso ingabona sister into yandidisa mina ingxola ndiphuza nokuphuza wona sister ndandiphatha ne-stress ke ngoku sister ndane-stress kakhulu ngoku sister yawo ndandiphuza kakhulu futhi ngoku njengoba ndikuxelela sister ubana ndiqale mna ukuya kuphuza bekunini uyawulo nyaka lo sisi uyaphila sisi unjani kodwa ndithethe naye uyaphila sizothetha naye umuntu azothetha naye ngiyaphila kukhona abantu khona usitetelegu kukhona usitetelegu la ufike nendoda ngokukhona into esifuna ukuyiconfirm akakuva kwawo sisi hayi ulithi namufonela ngapha inkinga network ekhaya isiphethe ekhaya noma ungamenzela ivoice note akana WhatsApp ish ngizama indlela nje ukuthi ngithole nomkhulu yabona ukuthi abantu abangasekho nabo babuye besikhathi uyakubona lokho asisakwazi phela manje ukumbuza kodwa andikhona ukuthi wayengayishodo wayengeyena umuntu wamanga wayengekaze ayishodo sisi ngiyabona njengoba ndisho ndimazi as wayengekaze ayishodo wayengeyena umuntu wamanga wayengekaze ayisho onto ndiyagaranta ndiyamthethelela ngoku ingxakuwanterena kuya ngale nto uba ufuna uba zonke into ze-oledi ziwele ngangasebantwaneni nansi into endiyibonayo akabanga specific ukuthi yini le ozoyithola wathi nje kunento ozoyithola wathi sisterena ndizohamba ndiyoclaima izimali masisho uba kushone yena yabo ndikwazi uba ndibheke ntoni umntwane lo wakhona yawo lapho andiboni kwanto njengoba ndisitsho wena sister uba no-antere bendisabheke yena ukuthi ndiyaphila ngomncinci khona usitetelegu la ofike nondoda khona into abafuna ukuyiconfirm undoda abantu momncinci abafike nondoda la ngoba undoda khona izinto angazithembiyo ngokushona kwamamakhe so khona into endifuna ukukubuza wena bese uyaphendula ngela xesha uncinci wayeshona momncinci wayenawo umbutho andithi ngubani umuntu owakhokhela amakhaza enkosi ke momncinci enkosi momncinci ubhuti esikolo wena ngowakhokhani ke wena babencedisana bobabili ndiyayisiwa kuye phela imali wayekhupha imali ayise kubhuti wesikolo nditata omncinci wam wayekhupha imali ayise kubhuti wesikolo cha ukuba ukhumbula kahle kwayimpahla zaDisemba kulo nyaka wathengelwa yimini lezi wabuye ante kuphathele zona ziningi yimini wakhupha 1000 ngathi ahamba uyothengelwa impahla ngoba ngingafuni kube ngathi uyakhethwa
ingane yakhe mbuza ingane yakhe encane cha ungangiphikisi mana kancane engabe sithi iWanteri imali ene yayiholela olede emsebenzini khashiya eyamva wangikuthengela ngoDisemba sizokuba ubukhumbula kahle ingane yakhe eqala ukuzala bafike uma wengane yakhe wakuthuka la wahamba wayothuka lapha ozalise khona ubani wakuthengela amapampers nobisi ngale inyanga ezu3 zilandela ngithi mina phika lapha ngwasisi unamanga nami ndiseva eqaleni vele wonseva ngakudlamanga nami ndiseva unamanga yini kulokho inamanga lete ngisho wanseva sister nami ndiseva kona vele kuba imane nicelela vele ba hayi wena kwathini lento wena vele uzalela ngami na uyayibona into enjalo futhi ngevele ndahleli ndingazalelanga yena vele ahleli nizozimela ya njenganguwandini kondizimela kodwa uyabona yini ukuthi bekukhona la ulekeleleka khona somehow ngesikhathi nisabambisene noma usakhona usasifakile la ekhaya uzenza ingane uyazibona yini ukuthi ngicela ukuxolela bekukhona la bulekeleleka khona bendithi noma ndiyile edolophini manibona iskipha so ngumfana bekuba buhlungu enhle ndingayelanga onto ndimphathele iskipha ndifike ndimnike ndingayelanga onto ngoba ndiyazi bangumntama ndisithatha iskipha ndingamazi ukuthi kanti kukhona enye into ayibhekileyo kume ngale ebengandithumi wayengandiceli futhi wayengakazazi ocela into yakunxeba kodwa bendithi manje ninayo isenti manje yibona into ndiphathe kodwa Anteri nami woniphathela kodwa ubuthi futhi mandiyikhokhe nawo 350 ndandibuye ndikubhatale uthi enye ndandikhokhisa enye ndandiphathela ngama ekuba ngathi lokho lokundithengela qho yawo ezinye izinto usithi mandizikhokhe umsebenza ndoda nomambushi naye umshana wami wabulala ifoni yakhe la wathini mambushi wathi mandiyikhokhe wayikhokha ya zandiyikhokhe nakwanceba nimfaka ematyaleni andinawo kwanceba siyematyaleni ba izibi yathuleka indaba lefoni awunangwanyani mntana straight alo ehleli njalo uyabona ndixele wena kwakumosha ungakhuliswa nginonke ubusisi wami ukhulele pha ukhulele khona awu yena nje andazi noma ningakufanele akakhuliswanga nguye usisi wami wakhulela kulo tatana akayiyona nje into wayeyiyusisi akanayo nolunye uphawu lwakhe nolunye uphawu lwakhe njengoba ndisho kuwe ndithi wayengekaza mqhatha athi ukhona imali umqambi lamanga uyamokhela wayengekaza ayisho kwawona wayengeyena umuntu wamanga na akandlama ukhona ndlama kube nguye wesithathu kodwa ndimazi udlula bonke ukhona nomnyongekho esilala naye udlula bonke amabili njengoba nisithi nina andithi nathi eqaleni nina le mali njengoba ihlala lento oledi nomabulala le mali izodliwa ngumabulala yiphi le mali izodliwa ngumabulala eyiphi imali ezodliwa ngumabulala kwakusho nina nje yiphi le mali wayengayidla mawayembhalisi umfe mawayengavela imali mayidle nje imali le ndiyibuza andithi waxelela ngapha kwamaster uba mna noba imali yayitholakala uxelelwa la ndandingazuyithatha imali babo abebezonantuka until umntwana omncinci abe na 18 kwamaster waxelela iba njalo ewe andimazi yini la ifuna iyazi andiyazi i-UIF andiyanguye iclaima anzange ngiqale UIF zange ngithole leave pay zandiyithole ne-leave pay njengoba ubona kwamaster zonke izinto ndaziphindisa khona njengoba kwakuthiwa ufunda kwikhompyutha uba wafunda into oyaziyo ufana uba yonke into vele Anteri ndayibona vele into ebhayi njengoba wafunda phansi izinto endazazi khona ke ziya ndandiziphindise khona ndozisubmitha khona ndabuya ndazohlala phansi emva kokwayikho imali endaphinde ndoyifuna zange ndifune i-UIF zange ndifune nto yeso zange ndifune kwanto ndabuye ndazihlalela apha phansi ndabuye ndazihlalela apha phansi noba ungahamba uye eRhawutini ndoda ndofika ndihleli ndisitsho le nto inye ndingatshintshi asoze atshintsha amagama mayohlele ile nto inye ngoba ndisho into endayenzayo engazange ndiyenze angeke ndize ndiyisho leyo mbutho mowuthanda uhambe uye kwaSompisi apho ndamthatha uNoki ndathi mahasiwe khona kwaSompisi ndabe sesifunelwa amanye amakhaza la esawakweleta ekuba akhona eFlagstaff yila isikwelete esasikhona neyo moyifuna ukuyiprove ushone khona edolophini uzofika uprintele ama account ayekhona lapho ukuthi uzofika uprintele mofuna ukuyiprove ngeke ndize ndithi kuwe unokutshonela kanamuntu yayingekho into wawuzoyenza wawungumntwana futhi kwangomsebenzi wakho ukuthi ndikuxelela ubutshonile ntontoni umbutho awukho kwakufanele ndizithwese mina noloxanduva noba ngaba wawubamba itorho wawungalibambi itorho elalingabhatala umncwabo ndime ndazithwesa sosikoleti ndimi nasemakhaya ndazithwesa isikoleti sokubhatala ukudla ndincediswa ngulomntwana ayikho wena into endakuthwesa yona ngoba ndandingafuni nenye into ezokuphazamisa enhliziyweni ndandithatha ezi umntana kanti awuyena ndikubonise ndakubona ukuthi awuyena
uyazi ukuthi lezi zinto oziphethe zifana nokuthi Sendavuma uyadlala ukuthi ngoba awuyena. wawela kumama lo izinto zakho zonke ziyohlezi zidinga yena lezi eziphansi uma kuwukuthi ngenze isibonelo ethi i-ID awunayo awukwazi ukusha i-ID nganayo i-death certificate kama wakho noma ngezinto zikama wakho ngoba umuntu wayekubhalisela izinto ilo And uyayazi ukuthi nguye akunguye yedwa nabanye abodadewethu osemva bangabafana babili. Lento sister macawa lento yale mali sister ayilungu yawo. Wantera mina bengihalela nokwani beniphume lapha phansi kwakhe yawo. Akunyanzelekanga ndoda sithi ngicela uphendule. Sithi wani benisiphilele ndodwa nje wena sister. So ukhona yini umuntu ophila yedwa benibendodwa Cha, ngoba ngicela uyabona ukubuza, ukhona yini umuntu ophila kusukela yedwa? namhlanje ngoyindaba yefamily yaseyadini zobe nisuke niphume kusukela namhlanje bese uphila uyabona nobani? ngendlela esekwenzeka Isigqibo ngayo. sesakho ke la. Akekho futhi umuntu ongakuvimba. uyozibuyisa ngane ekhaya ngoba usuyayikhipha wena Akekho umuntu ongamvimba sisi, ungamvimba. angimvimbi cha ngibuza izinto ezingabuzwa nanoma ubani ukuthi angithi ekhaya kuyathiwa uma udikile ukudla uyamele uzibuyisele ngendlela ethile njengoba esikhipha yena uyozibuyisa Mhlambe ngani ngesifike kuyeso sikhathi ngokwazi kwakhe. Ungazikhathazi. Ungamvimbi makenze lento ayifunayo. angikuvimbi ngenzela ukuthi ngimnikeze umphako wokuthi Ungazikhathazi. nanoma empilweni ehamba ehlangabezana nezinto ezithile akhumbule amazwi ami ukuthi kunomunye usisi owake wathi uyozibuyisa ngani Mhlambe ngesifike kuyeso emndenini sikhathi. noma efamilini yakini uma uthi uyasikhipha ngoba phela mina ngiwuwe bengeke ngize ngiwaphimisele lawo magama ngoba silazi kusasa lesiphatheleni namanje singaphuma la asazi ukuthi kuzokwenzakalani mhlawumbe ngizothi ngiyaphuma nje ngivele ngisengiphumela endlini sengincaphela abantu ngithi mangiwa la bethi ingangikade sincaphela bengasangisizi you understand ngenza isibonelo so wena mawuthi uvela uphume kubo kusasa mhlabe kufica usuwehlekelwe into ekwehlekele estradini bekudlule bengakuncedisi Ngeke yehle kuye. bengakulekeleli mhla kuthi uphuma lapha kube khona into eyenzakalayo bebuye bezobizwa behlale phansi bengezi ngibuza ngoba silazi kusasa lesiphatheleni Hayi ngayandiphoxa yonke lento enzekayo sister. uphoxwa yini ngoba bayidlanga leyo mali Uphoxwa liqiniso elangalifuneki. lento andiyilindelanga. Ufuna amanga. Angithi uyabona ukuthi Wayengenawo bengenambutho wayengenawo umuntu. Hey Wayengenawo umuntu. benze njani ke bona ngoba phela kwakubudedengu bukama wakho ukuthi angazenzeli yena umbutho ngoba uyazenzela phela mawumuntu uphila benze njani bona befele lelo cala Kufanele sife. elokuthi uma wakho wahluleka ukuyihlelela impilo yakhe befele lokho umuntu okufuze ngabe umdinelwe ngumama ngicela mina bengicela umntwana ucela iantizeli ke sihambe ke siyothetha neNdiya ke ngicela umsebenzi phawulo naye khona ngiceba nalo kanye kodwa uyaphuma kuye kodwa futhi uyafuna ukuthi niye golden tontoni kodwa uyaphuma kuye Uphumile phela kahamba. uthi wena uyaphuma kubo esuka namhlanje nje ngiyaphuma kubo but futhi ufuna mina ngicelele kumuntu ophuma kuye ukuthi akakuphekezele niye enkampanini yokucelela umsebenzi ubuphuma kuye stress nami ne stress sami hayi bhuti i-stress sakhe zingayisebenzisa ukuthi zenze thini izima njengamanje wena ungikhulumisa inkinga asikhulume nje iqiniso i-stress sakhe singenzi ukuthi mina ngiphenduka uma nguthuthu cha uthi wena hayi mina nje isister ngiyaphuma kubo yimi ngikubuza ukuthi ngeke yini ubadinge kusasa mowehlelwa yinto wena hayi nje mina sister ngiyaphuma kubo sekunguwe futhi ojika manje semthamo uthi hayi sister ngicelele kwi-antiza eli lindise emsebenzini ukuba leyo ngicelela umsebenzi lelo phuma kulo hayi uzozikhathela bhuti ukuthi ufuna ukuba ingane noma ufuna ukuba umuntu omdala oyithathela inqumo zokuphuma ebantwini uma solokhu sishuka khotha sidansiswa uwe asizukuya ndawo wena bekumele ungene la eminyango uzazi ukuthi ufuna ukuthini ungene ngenhloso yokuthi ngizocela ukuba bengisize uma kuwukuthi uyadinga usizo ungasebenzisi angazi ngizoyichitha ngithi ngingasebenzisi ukungancengi kwakho engathithi khona into ebaphoqelelayo ukuthi abakwenze kodwa ubukuphimisela amagama ukuthi wena uyaphuma kubo
Ya ndiyacela sister uxolo sister ndiyacela sisi. Ya ucela sister ngiyaxolisa. Kusasa thina sazi ngani ukuthi usokucelela kuyo mama lo sahambe aye khona lapha ayokucelela endiyeni likunike indiyo umsebenzi ubuye ume phakathi ngangangcengile wena uyahlanya sazi ngani thini ukuthi uzobuya wenza ngoba uthiwa wena uyathetha wena ukwazi ukuphakamisa izwi lapha mtsengu omdala. Sister ayikho njalo sister ayikho njalo sister. Uyashawutisa. Alamini ndanishawuta sister ukuthi ndandicundukile ngoba saxabana nje ngalamini qha lala ndakwaza khona ngalemini zakuthi amanzi ochithile. Kodwa nakho manje uyaphuma kubo wena into ethi umnteni nje wena uyaphuma kuyo. Ndiyaxolisa sister. Ulele uzothini mangithi mina ulele emaqhingeni athile. Ulele kuwo vele mina ndathi into engixhumanisa naye mhla sekuthi uyagula ngiyomthatha ndimse esibhedlela. Okwangokwasempilo akakazibone ngalo wena njalo umsebenzi ngoba andifuni ukuthetha ndikhathele sister nansi into ebendiyicela nje kuphela sister ndikhathele. Uyabona ngiwumuntu onenhliziyo enhle impela oye abe umuntu oba naluzwelo kodwa mhlambe namhlanje uzobonakala engathi anginalo. Ngeke ngikwazi mina bhuti wami ukucelela kuye ukuthi ngicela kuse lapha ngoba izinto osuzikhulumile azingiphathi kahle noma zingikhombisa ukuthi ungilande ngoba nakho ufisa ukuthi usizakale ngendlela eyaphambili. Kepha ungikhombisa ukuthi ungilande ukuzoba yihawu lokufuna ukume emazwini akho wasekuqaleni. Uma kuukuthi uyasibona isidingo sokuthi ubuye uzocela ngizocela ubuye uyibuyele uzoyicelela wena. Mina ngeke ngize ngicele mama ngizwe kahle ngoba kusasa angifuni uma sengihambile sekwenzeka ngezinye indlela bese nithi nina kodwa umuntu owalandela umama istress noma owalandela umama lezi inhlambi le yantombazana. You understand? So angizukukwenza ngoba yimi okade emnqande emazwini ukuthi hayi vele niphume akakushongo kanye ukusho wazi ukuphindelela. So mina ngeke ngize ngicelele mfethu ungixolele nje kulokho. Ngeke ngize ngicelele ukuthi akakuthatha akuhambise ngoba angilangazi kusasa kuzokwenzakalani. Mhlambe ngizothi ngiyacela kanti sengiyilandela ukhubeko okukhulu ngelinye ilanga uma nabo sebengifonela bethi uyayibona yini kwasho uyenzile. If kuukuthi wena uyasibona isidingo sokubuya uzozehlisa kade ngikhuluma nawe manje ngithi niyazi ukuthi umndeni uyadingana singabona namhlanje ngathi sidingani kanti kusasa sizodingana. Kade ngisho la eqaleni wawumuntu ongiphikisayo kukhona lokho ukuthi hayi mina ngibonza abadinga kwasho kwacimba kwanjani. So ngizocela mina ukuthi uzibuyele wena uze la ekhaya ufike ubabingelele ngingekho mina ukhulume nabo kahle bese ningifonela uthi sengifikile ekhaya ngayingane ngafike ngakhuluma nayo Anteri ngaxolisa ngengixolisa kukho nengangikushilo ekuqaleni kade ngihamba noma ngihlanga izikhipha kubo sengicelile ukuthi akuphekezele. Engicabanga ukuthi nayo yobe seyicabanga kangcono uma esebona wena uyizela ngingekho mina. Angazi noma ngisho kabini. Uyizela wena kuye uzoyicelela ngingasekho mina angaconvincewa yimi noma angathi ngoba kukhuluma umuntu ohamba ngihloniphe yena bese eyasukuma hambe. You understand? Kube isinquma yosithatha yena ngoba sibona ukuthi kufanele nawe esokuthi usuke la uyobusuka khona uze la kube isinqumo oyoyithathela sona ngingekho mina. Yes, uzomcela ngenhlonipho hayi ukuthi uze ngoba kukhona usiteteleke vele uzofika amtshela ukuthi akahambe nami. You understand? Uyisele wena usuke nje ugeza ugqoka uze wena ufike kuye Anteri ngicela ukukhuluma nawe ngicela ukuhlala phansi ngiyaxolisa ngo1 no 2 no 3 bengicela ukuthi ungisize kanje ungise lapho ekuthenini ngikwazi ukuthi uyongicelela endiyeni makukhona elingangibhekelela ngakho lingibhekelele isinqumo siyophuma kuyena bese ke uyobe seyangifonela ungitshela ukuthi ngiyile kuye ngayosithoba wafike wathi kodwa namhlanje bengifuna ukuzwe uhlangothi ngizwe ngangapha
nahamba nagcinaphi ukuze ukwazi ukuthi siqhubekele phambili ungahlali unezinto ongaphendulekanga kuzo ekubeni impendulo zikhona obungayithola njengoba sesikwazini nokuthola ubufakazi sisuqaleni nokuhola ungeneni emsebenzini izinto ezifana nalezo nokuthola ukuthi enkantolo kwathiwani nama social worker athi ngicabanga ukuthi uyangizwa uyozibuyela ngiyaphinda ngiyasho uyozibuyela yena mase buyile nani futhi nalelungelo lokuthi ningitshothi hayi ufikile sakhuluma kwagcina la ukungixoxela inamba yami nami ngayishiya nakini naye ngokunjalo unalilungelo lokuthi angitshela ukuthi hayi ngiyile ngayoncenga kwafika la ezoyikhulumela ngokusuka kuphi enhlizweni yakhe uzwile kona sister mina sengendlela kumele wenze into namhlanje kusasa wawa noba kanye ndingathi ngizozithoba kuzobuye kufana ngendlela ngibona ubona kanjani angikwazi ukuphikisa imbono yakho ngoba indlela ingabe sister kwangutya bendihleli ndicela kwasekuqaleni behleli kufana kodwa ngicabanga ukuthi kwangakacaciseleka ngithi njengamanje usuyazi ukuthi wena kushiya ukuthi ambongene esikhaleni sikama wakho wena uyocelela ukuthi makukhona okuvelayo angithoni buhlelo unaleli silonda sokuthi ubani uyasebenza ungena esikhaleni sikamama njengamanje icacele waphindwa wabuyelwa amagama wawatshelwa enkantolo ukuthi umsebenzi awuyilona ifa wathola ukugculiseka nokuthi uma wakho wayengenawo umbutho lezo zinto lezo zizokwenza ukuthi ubone ngakangcono impilo kunalento obuhlezi unayo engqondweni ukuthi engathi bayakweleta into ethile understand lapho uzoyicela manje with an understanding ukuthi sengiyaqonda ukuthi isimo sinje hayi ngale yanto yokube ngathi kunesikweleti ngazi noma uyangizwa so angikwazi ke nami ukushintsha imicabango yakho ngoba nenhliziyo kamama ngiyazi angikwazi ukuyifunda mhlawumbe uyovuma asazi kodwa mase ebonile ukuthi ngempela uzoyithoba ngoba igalelo noma ukufukamela ukuthi abe eqaleni umzali avuma ukuthi ube ngaphansi kwakhe izinto ezinjalo khomba khona ukuthi ubengenanga mhlawumbe kukhona ke la uphambi kwekhona njengengane nayo walimala njengomzali ulindele igama elilodwa kumzali mawusuke ekhaya wonile ukuthi uzolithoba bese kubona ukuthi uqhubeka kanjani moving forward ngoba nayo sizile igalelo lakhe adlalile empilweni yakho isimo singekho sihle okukhomba ukuthi bephatha njengomfowabo niyabona ukuthi kungaphiliswana moving forward kodwa ke isinqumo sikuwena bhuti wami mina ngikwenzile obube ngibizele khona ukuthi angize ngizolithamela udaba ngiluzo next time inkinga mebhekene nawe ungayibikelwa umunye umuntu uyibikele wena uyangizwa ngoba iphutho nje lokuqala lenzile ngibikelwe omunye umuntu udaba mase ngifika sengiqala ukubona umnikazi wodaba uwe ngingakaze ngikhulume nawe hayi njalo sister ngelinye ilanga ke inkinga mayisuka ibhekene nawe ungamfaki omunye umuntu kuyikhulumela wena hayi ngiyawuzwa sister ngoba mina benginalo ilungelo lokuthi mase ngikubonile ngijike ngithi angilwazi olwakho udaba mina bengade ngikhuluma nomuntu kanje hayi njalo sister kwayena wayelosizalo naye sister uncede ba akwazi ukuthi unayo uncede ngamanye uyasho kodwa phela mawunceda umuntu ukuthi lolu daba engilikhuluma yakusilo lwami lungoluka sibanibani because kunezinto okusuke kumele siziverifye kumnikazi wodaba asikwazi ukubikelwa umunye umuntu udaba luze liphelele kuhlanganiswe ukuthi okay kuzoyiwa yonke into lukhulunywa omunye umuntu bese siqala ukubona wena same day bese kuthiwa nangu umuntu onenkinga akusiyimi umuntu onenkinga umbuzo uthi ke kimi ngesikhathi ngiqala ukungitshela ukuthi yimi umuntu onenkinga uthi umbuzo lento ibiyenziwa nguwe ngoba ufuna yini noma uphushwe yilo muntu okubikela hayi sister hayi sensiwa ndimi benixelela yena qha ngokuthini wena sister benzonqana nokuventhethe na ngoba ungumuntu wesifazane umuntu wesifazane osebenzela umhlaba wonke ngoba phela mina ngiqala ukusebenza ngodaba lwakho namhlanje ngikhuluma namanye amadoda amaningi ngabe umhlaba wonke mina ngiyaziwa hayi bengayazi ma sister njengoba nisisho umba ndiyaqala nje namhlanje ukubona bengakwazi nokwazi maphindi kuyenze leyo omunye umuntu wokushiya jili abuyele emuva kodwa ke wena uzoyizela ekhaya ngicabanga ukuthi nizwile uzoyibuyela yena ngendlela yakhe azoyibuyela ngayo ukuzoyicelela noma ukuzoyibuyisela emndenini
azoyikhulumela ngendlela oyikhulumela ngayo, azoyikhulumela nawe ma njengengane, nikhulume ezehlise mezehlisa kube kuyisinqumo ukuthi uyaya uyomcelela ukuthi makukhona okuvelayo ube khona noma kwenzakalani kuyoba isinqumo sakho. Angicindezeli umuntu, angiphoqeleli umuntu ekwenzeni izinto, kuyoba into esuka enhlizweni yakho nawe ngokunjalo kuyoba into esuka enhlizweni yakho ukuthi ubuye uzoyicelela uma kukuthi isidingo uyasibona. Sibonile kambuke lapho ngasekhaya udaba lwabo beyibikela kabanzi bekhiphelana ingonyuluka engingakusho nje noma esifundweni sanamhlanje odabeni ebekade silithamele ePort Shepstone ukuthi sibalulekile isikole kakhulukazi uma uwumntwana kubalulekile ukuthi ufunde uphinde futhi uyisondeze abazalini ukuze ngelinye lamalanga ungabi nayo imibuzo noma inzondo ezosala nabantu osele nabo ubazondela izinto ongakwazanga ukuyiqonda uma umzali esaphila ngoba sithola ukuthi usanele ubambelele emagameni ukuthi wathi umama kunezinto okumele ngiyithole akabanga specific uma wakho ukuthi yizini lezi zinto okumele ayithole futhi uyoyithola kanjani okuthe meseshonile uma wakhe yaqala ingane yanezinto ezinkulu ezingaka ezilindele ukuthi zingawela phezukwegama layo only to find out ukuthi ngaphansi kwama wakhe akaveli ngisho ukuvela yena wabhaliswa kusuka eqaleni kumama wakhe omncane lobe kuuye ebesikade siyekuyena noma ebesiyokhuluma udaba naye yena ufana nomuntu ongazalwa yilo mama wakhe oshonile kodwa ekugcineni uyalwa ulwela izinto noma ulwela isikhundla sika mama isikhundla emsebenzini asikilo ifa ukuthi namhlanje kukhona iphoyisa la ekhaya akusho ukuthi mhlashonele lo phoyisa sekumele kube khona elinye lizovunjulwa lingene esikhaleni salo usaneleke engqondweni yakhe ubambe leyo nto kwala ngisho inkantolo isimtshelile ukuthi cha mntanami umsebenzi awukilifa kodwa yena waqhubeleka enzondweni nasekubambeni amaqhubu ukuthi cha wona mama wangikhaphela wafaka ingane yakho kanti udade wethu wasebenza umama esaphila. Inkinga enkulu ke leyo engingakusho nje ngithi esifundweni sanamhlanje kubalulekile ukusebenza kanzima uzisebenzele wena ukuze ungabi nezinto ezilindele efeni noma ezingaphansi komzali ukuthi ngelinye ilanga mehamba umzali wami ngiyozuza asilweni silwele ikusasa ngoba enye into emlimaza kakhulu ethenini bengakwazi nokumbonelela efemini ukuthi akanawo grade 10 wagcina kwa grade 8 lo muntu sizomthini namhlanje ngoba emsebenzini kufuneka ugrade 10 asazi ukuthi iyogcina iphetheke kanjani engqondweni yakhe noma uyothatha siphi isinqumo ekwazini noma ekuqinisekiseni ukuthi laba abantu engibazondayo ngibazondela into engekho mina kumele ngikwazi ukuma ngibe indoda ngilwele mina nomndeni wami esengiwukhandayo emhlabeni kubalekile ukusukuma uvuka uyithathe ulwe impi noma ufunde ngendlela eqondene nawe uzakhele wena ikusasa ukuze kusasa ungaclaim izinto zabazali akuthi ifama lisalela kube ububele babazali kungabe yinto esiyifuna ngenkani ngoba ekugcineni siyoba nezinto ezirong ezenzekayo noma esizenzayo kubazali bethu ngenxa yokubheka inzuzo mina sitetheleke intokazi yakoNdlovu ngikwenzile namhlanje ngisengakwenza nakuwe futhi uma kuukuthi unenkinga bhalela le number elana nje ezansi noma uvela ufone uthi ngithathe sitetheleke uteteleke nami siza ukuthi ungasizakala kanjani ukuya phambili asishoni kanye ke sithi